chỉ bai ule hei tun tuma hian thil controversial deuh mai karon soidona kanron soiho dona tun ma chuan ama kha chuan heng thil hi hanin hial pui chiam tur ani lem lawa amar chu hei tun kan bo ruaka tun hnuah hian in hial na tam tak chuak thei thil ani tatlat mai ni chu wanga hetiang soi ngai ta po hi ania empori se in poi kalo soi ni chuan in lo in siam thadon nia heta tang hian kan lut chhonga nedi hasan laskar zoram pianga tia kan shet thin kha ania mizo rama chuan youtuber ma sapol tak ani rin amunom thei khop maya thilpoi mo tak tak te rin na chungcha sa khona chungcha nga te pori tha khop mai zo nei tu hnai hian nupui nei ni in ka hria nupui te poron tilang fowa ti chuan october september disom thum khan video pakhataron siama chu anupui thlawanga hauna ania afakom khop maya anupui thlawanga hawatin atongkam te po aron nave angrenga anupui thlawanga hauna konga hemi chungchanga hian thil soidu kaneya ma ani pon social media publikin thilaron soya video entu te tan ania publica darzau takani to wangin kan lo soi chona kan lo reaction kan lo pek te po thiang ngai te ti chuan video chu kan play lo nga du chuan en theya hala darenga pathian ring tu intivesi ti hi caption manga in thian mi lo po in rel thiam thei mai tin soya hi aron soi chan ber chu annu hi mizo tong mang ania mizo melang tak pu ania enge ni ka shebik lawa kai pon amaro chu muslim angin muslim meisia te in thuam angin ain thuam thina alu khu thina ni chu alan hian mi tam takin an soi sel thina ni mizo nula angan nga ya an soi sel thina tongkam du tuiwak lo te po no mani ti chuanin niam amasa zoka chuan ting hian soi taila laskar zoram pianga hian anupui thlawanga ron hawa khatianga anril runa taka kha komena mu khan ril runa don ti hriatani aril runa ti po hriata yenama po ril runa ang mani nupui tele mani khatianga ron ti ngek mai kha chu aril runa thlakin arin oma ti chuan aril runa anupui thlawanga hawa inga tinge in mel hriat lo tu nge ni point hriami engmi nge ni point hriami shemi aloin an lo soivak vakani aril runa thlak nge in arin oma ni poison takin chung asoitu te chu aron chang leta fakom khop mai tin athu soi poi model pakhat chu namdang nei chungchang heta mizo in vayan nein soisel loi sap pasalan nein ngai sang hlomani en ro youtube channel en ro vai pasal nei le vai pasal nei chun ron lang vak lawang heng lai che vela mi ron lang se kan soisel na saviawang amaro chu sap pasal nei ve thung zet mai chu pathian pasala nei tai mani o ti tur khopani kanan ngai sang em khopa an youtube channel te en ro a hit berber an ni charang chuti khop chon kan ngai sang ni soisel po kan soisel ngam to lo ani soisel na po som chuan an chil ron thep zel ani chuti ang vel chu ni to chuti lai kara chon nam dang nei ka huwa kan lati hi chu adik thei do na mani o ti kan ngai to chian ngai khop mai he ani hian ron soi dik khop mai he mi chung changa kher hi chuan ti chuan ti hian kan ti tiang ale lam side ve thung zong in muslim tlangwal pakhatin nupui aneya chu anupui chu mizo ni nge yalang aniya alanda na ani ani nge ni lo ka shelo ania alanda na mizo ni nge in alanga atonga po mizo ni nge in alanga ti chuan muslim meichia te in thuam angin lukhu angin alu akhu thin boka namdang pasala anei ni in alang thei boka chu thila chun mizo te mizo te kan la thin rimani chuan avan lomom avaro pui kan titia avaro pui ve ro pui dewania in ngai dan ka soilo ne ka ngai dan ani ka soitu na hian mizo meichia nia an ngain namdang pasala aneya an sa khuwa ala lut zuya chutiang chona in thuama aron in lan thin boko social media mizo mi puite an thin re mani zon avalomom ve nama kan vala chiang ve kan ti zok turani don lom ni ingwangin mo
khai ring lo mi te kan ti Hindu kan ti te Muslim kan ti te thleng poin ani engwangi nge Christian te ti du dan ni kan ti fo thin an Muslim puite an Hindu puite an thenom pa te an chung te khang kha sa khodanga ma na ta to kum sang chuanga ta to Hinduism ngat phei chu Christian pian ma tang tua Christianity lo ma to tanga inzir tina un lutuk to nget lutuk to khata tanga anon chu sak dai mai kha chu rin na dangan ron pen an sa khuan culture bet nget lutuk to tanga anan pot sang dai mai kha chu athin rim thla ka ni ngoi fa pa kha Hindu in let dai mai sela chal no isen thin sela chu tiang vela iriluna dan tur khan ngai tola chu tiang vel chu kan zuk pot then ta thina ni ya ni ta no than thin rim lo chi kha ni lo reng reng ani o ani po ring lo mi kan ti te po an thin rim me me ma chu ti lai kara kan mi zo pui nge kan Christian pui nge ti te chu mi na nam dang ane an sa khwa la in leta social media la in lan fo ang kan mu ni chuan kan thin rim lo ani chuan khai min chim ral ta kan data viawe kan ti a hun to viawin karing ani comment lam la chu kan chiara isoi dik lu tu Christian ve si kan chu ti khati lu tu kan ti ngek to maya awa boy thak em tero ani na taka chuan ani khan zoram pianga khan anu pui kha in thra chiang lo eng wangai non soi sel ve ri ngo chu ti khati adik chi asoi kha dik lu tu pom turani amai ro chu khang mi zo awa soi sel tu te kha kan soi sel turani lo reng reng ani an ti tur dik ta kan ti ani mi zo tong mang mi zo mel pu mi zo anga an ngai na nam dang ane ya an nan sa khwa la in let zuya sa khodanga la in let zui chu bo kan ril ru na lowa kan en lem mai to ni chuan kan da zat viau to ang kan dal viau to ang chu lai jok chu ni karon soi tum jok chu apoimo hetiang zong hian liberalism hi thiang zaun da lampang hi aron kal zela aron in ru chho zela kan shiat thiam phak bak khian ti tiang namle ramle nam hum hal ti hi wai me in thupuya ne hei tuna po general conference an nei meka ramle nam hum hal ti te thupuya kan manga namdang chungchang te po ILP chungchang te pon real do ni na langa namdang nu pui pasal nei chungchang te po branch ang pon a khotlang huwa pangpon kan in zirtir na sa mani amaro chu under current ti tiang hemi kan normal life a hian hetiang normalize na thil hi aron kal ve ngar boka khoi mo conference sai mo status sai mo khoi mo te hian namdang nu pui pasal nei hi thalo namdang nei lawang u chim ral theilek kan ni gan latlem ti hian soita la adik chi ti mol lomang a thalu tuk hoi do pon soila a om lu tukan ti thawang a mai ro chu tuna sap pasal nei howa te tuna sap pasal nei lar tak te sap lo de po rong thim lam de te po niang thim lo lam de te po khot sak lam de te po niang an ron in vor lar hlom viau maya po san siam la emo comment than pe la namdang pasal nei hi chu a thalo sin o han ti te trong kai na ron vom thu top mai che chung a chon kan cheng to ni tu na mi zo te hi namdang nu pui pasal nei that lo zia chu kan soi bor ngam amaro chu a thalo kan du lo de ufurin karing mi zo za som riat vel hi chuan a tha kan ti karing lo hi a mai ro chu ani na taka chon kan soi sel ngam to lo kan soi boi ngam fak to lo ani Europe ram vel boi na kanan soi thina kan soi na sakop maya enge Europe rama khon tunan boi na ni mek ani nei pol na salu to ka rampo na tangin ral tlan dan lo lut te anin ben bel tir nem lu to ka tuna khuan an kal phung pa ngai normal taka ursun taka European culture an local pui thin to an lua lan mol maya abik takin Muslim ten an lua lan meka chu chon boi meka ni har san nan tok meka ni boi na tham po ni an boi kan ti viau chung khuan khung ram sang sanga khuan an population na tanga 20% po la tling lo 15% vel chau ten lani chung lek pon an ti boi phato ni an mang ang meka ni tuna khuan boi na chuak buk mupa Germany ate kan ria Britain ate friends tama te po ani chautana mun sang sanga an boi nuai mai ne chuwi ma in na lalu tu kan yang kan tha thiam phalo ni ang heng tam dang in nei pol na sat poi zia hi kan tha thiam phalo ni mai thei nai vai kan en ti rang cheu Nagaland khopui pakhat Dimapur a khwan in kal toem ka shelawa
an bazar a khon kalula ke ini yang thawa tribal ni si tribal ram ni si khu vai kan ti ho hi an bazar a khon an khat de umup to ni an ni deuh fur to zo ka ni vai bazar ani rengot mai ni Dimapur te khu chu an khosak phung le nom dan shim shim po khu vai ram ang tak takin an khosa to chumi na lan tir chian em mai chu na satakin chim ralan ni to ni khulai mun dang chu ka soilo ka shelo Dimapur bi ka anana na chuan bazar len sum to na huna kher chuan vai ho khuan an chi pia turu lu tuk to an chim ral ne to lu tukam keini ang tho ILP ngai ani keini ang tho ILP ne na lu ngai tho ni amor chu chu chuan din phuna ni tlat chi chudi chuan kan hrethiam thei deuh to in karing tin Europe lam boina pok kha han le taila khu London kho pui te khu 7.5% vel khu India mi te ania te chuan chu mai ni lawa Muslim ram sang sang atangin mi an lut khom nem em tuna khon chimral an di tho thang to ni an boy an mang ang em ani amaro chu a population ang zong chuan an lat luk lo na sa em chu ti chung chuan an mi poimo an na poimo le an thil poimo zong namdang khumi British origin ni lo ho khuan an chel deuh fur to ni tin Germany te pok an ria an boina sa Europe ram tin reng khu tuna khon a boy mup mai ni chumi na lan tir chian em chu chimral an ni chhotran chimral an ni chhodon chu ti chung chuan 10% 15% ti vel chaute heng an boina angan ngai chimral tu anga an ngai te population hi alani zoka 40% te ani chho hun phei chuan an thu hnoya an vakun na sadon tak em ti kha alang chiang viewani hei kan soi kha boina lian tham zok le har sat na lian tham zok a thlen huna chau hian ami har chhuak kan tumo ka tia ama pon content hiala ka mang to kan Mizoram chunga hian kan aizol kho chung nge ya po hian midum no pang black no pang Mizo fa te nge ka shelawa Mizo ina an fal an zulak wang ani ngot chu ka ring lawa an nu ten an ron hon ni nge tur Mizorama tuna kan seilen tir me khi mitam takanom to ni kumli kumnga liam ta po khana nom to an la ron puitling don he ngau te hi kan fan nei lenga an fat chuan ni na vel bor chu Mizo pier kan ti le toin karinga hei vai kan ti tenen helai desi mel pu kan ti ho te heng ne na mel in dang ngai reng lo kho chak ke ni chu kho chak lampang chei na lam mel pu kan ni kan sheva khe ju sia tani mel in nan na reng nei lo eng tika ma in angai lo turani amara chu India kan pedrei ta dewani ang hei vai mel pu fe mai po mai mel ang tai bre de po lo ang ve to pani hi nei chu vai ni hlei ne man thla tu te po chuila kan ti chho zel to mai chu ni hitero amak dewani eng pori se ka soi tum ber chu voina karon soi chua chak ber le karon soi chua du ber chu ram le nam hum hal kong a hian tran la tharila kan nam ni na hian chiangila midang ne na la in nei pola la in tikwal vel mai nam tur kan ni lo la in pol sop thei kan ni lo nam ro pui jok le nam lian jok te po Europe te an buai mek an mang ang mek ke ni nam te lutuk mai Assam state Karimganj district po khu kan zangem ani chu sang ni som pakhat sen sa zakan noi som pakhat an chuang dei to kulai DC pakhatina en kol khu chu tiang zat lek te chu kan ni lo thiang zawa chu tiang lo ti ve thei kha kan ni lo he in repot tengu noi som nga noi za te chu lo ni la tlemina zia deu amar chu chung po chu an buai me kani an mang ang me kani chu ti lai kara mi district pakhat po zat mang loina ka chu ti ka thiang zawe lo ti ve nam dang sa pasal nei midum pasal nei vai pasal nei ka ngai sa nge ka musite kan lo ti hi ala hun lo lut tukani ramle nam kan hum hal don ni at po langa hetia ma la hut thut ringot lo hian ami mal ang te a social media ang zong te hian kan tran ro langai heta a community ya thusoya vai te sap te namdang pasal nei lo soi moi hut thuta va tha em ti ri ngot ani lo kan du lo tak tak ani jong kan do dal venga mangai social media po tak tak po kan du lo zete kan out chu pu yangai chung du lo zeron out chu pu tu te I tong thei soi sel pe chu ti khati kan ti le sel thosia a boi thla kani
kan soisel ngam lo huna chuan o namdang pasal nei te kan soisel ngam lo huna chuan e namdang fa ron nei te hetan mizo angaron seilen tirte kan soisel ngam lo huna chuan tinge kan nam chu mang aral chu ni de uder to mai lom ni tuna po hei namdang an ron luta sum do na chungchanga namdang sum dong in kan mizo te miron lo lan zo do ne tin then khatin man la atlom na lom ka tiang ne ti top zeli ni thik na lom ti pol kan lo om le zel tho ni amang an thak ani kan ram din mun hi mang an thak takani amang an thak ti poi kan thiam lo zok nam tak hi chuan chu wangin so ta tira ka ron soitak zo ram piang ate anu pui mizo ani le ni lo ka shelo ani lo tura te po ngai ngotila alo ni ni chon mi lo thiam sela mizo anga in nga mizo anga lang mizo anga tong chung ina namdang pasala neya sa khodang in che anga in che ani mizo an lo thin ri mani chuan om lu tukani tin mon lo ti ni pon om lu tukani tong kam chawani khang chu om lu tukani enga tinge chu om mo enga tinge chu om ka ti tu man khatiang angchi mizo in heta mizo nula ko shara in mang tak we men mang tak hian vai pasala nei se namdang pasala nei lom pui suwa wila tu man soi se lo wila that lo zia soi lo wila kan nam hei kan nula ho hian namdang nei chak zek zek kan tamania nei she na khat tu man an nei lawang eng wangin nge khotlang nun te hi lo that thin enga tinge kan nun te hi kan uluk mem ti chuan midang kan mai za wangani midang mit mei kan ven wangani midang mit mei ven ngai lo ta se khove lain kan du duin kan nu kan du duin kan oma kan noi nuai kan boi nuai anga chena tlak po ni mang lawang chu khoi hmuna po thil ni da ni in mai za lo le in za ton mi lo mi sing mit mei in veng ton mi lo khosak na mun reng mun nuam le mun tha ni ngai lo ramsa te tak ngel pon mi mit me ne veng ramsa te chanchin hi anula sakei chungchang te le hetiang ho cheng chi te po han en taulam chu thil lang cheng ani du nun top mai ka nun ne ka thu ti nun pui top mai ang chi promote tum tlat mai te tin namdang nei fak moi tum tlat mai te fak moi lo po lan lo oma an lo ang bor ani pan ang bor se kan ti ve tur ani eme chungchang ai chon phun chiar na ni lo an ti turan ti ve ni alung oi thak lo ve ram le nam hanga ya ve ngoi tu tan chon alung oi thak lo ve ni an phun ani pon kan ram van mangai tak kan ti ve angai chu thretlatila thome ram le nam hum hal konga kan thang har lo ani chuan mi district kan thenom nai ber district zat po ni manglo kan ni hi in thretengu chimral kan ol sam dan tur chu Europe ram lian upalut tuk to khovel rampum deuh tholo op to thin te pon mang ang me kani la ya thiang zawe chuti khate lo ti ve the hi kan ni lo chiang lu tuk hi ye se tengu